Roman father say Roman father the SCBN who trust because one aye bema ne jai bibia manenka na wo koka che kunema say kunema oni cha opa bi odi papa bema Roman father say Roman father si ema say or evidence nti won fa mra court on me prove ema beba be prove ni evidence nti won shia ye wo court ema beba be prove ni evidence nti won shia ye wo court eti Agradaa o afutu otu honfo na say wotimi akọ 15 years now they abenya 1 year I think say also 2 honfo no once anko 14 answers so if we say what they go there was a call 2 honfo what anyway me to aso ama won ba bia Roman father cost start assembly free here only evidence o me pa ma me Akosua say wa chew say sa asem we am kind na the problem we aba eti ma me pa chew eti Agradaa say Roman father kan same way na say ono o me pa ma me Akosua say wa chew na so no obi aka na asem na ono na nya vim so okokoto Agradaa hwe ho ye me say me I like your spirit said the way I will see her hard no on a metro no what me dey manya dey wire no but we all won say we be cross wa Agradaa e be je won self rato Roman father kan san kwasi asem we nyina che ma me Akosua se wa e be si na o me kan chen so pa na chew David o me kan so pa na chew say or disrespecting in this manner awoni pad Agradaa ne pie ba be gina be ka che kunema so ngo pa Roman father chew because Roman father there obi akoka na ase on the court me boa and evidence no asem no social media pa yin na ebe ka na bia Agradaa o that na on di agro na yan say wo de e ba be ka the evidence account dey tie also abutwa 14 come on me no di gentle advice yes we hear abo an free ye nsuo mu ba fia na won wo na no wo ba wo de untwen ma wo wo e na wa no wo saa wa no wo na wan hwe ya ye obi e no obaji ade afo ni fi o ye be sa to atu nsuo Agradaa ye careful eti Roman father ye ni to aso Pacho, ye mami o kamo, ne ba ni ko aya tisisi ba ni ko aya chance be fusu ne yuri afeno odo ni Mrs. Aka anon ti a different place la fusu idi enono na pe unia bema eda number na kunta na wati madaro Agradaa nkwasi asem a Roman father di here that Lumba ebe wu no Agradaa na ni wa mamza mo video enche wate amenu ye we nyina wie na so sa akotena ho na ye ho se de wo ya na wo ya Agradaa school e be je won self oh say introduction ni mo no oguma me Akosua say wani ma say in such a way say Lumba ne yire ni mam ratas ko jofo so ne yire panini ni a wono matini and obefro odobroni say Mrs ne yire Mrs. Na Mrs. ne ko kana o ka Mrs. ata o wie no sa be ka say Mrs. Priscilla Fosu also Priscilla Fosu amu ko to say friend Priscilla Fori eti Agradaa afi na wo ba ti asem ni mu ye ene de e wo ne nam de ma wo afutuo na me ka kire wo se gina ye be ba be Lumba nu ma sem a kire wo ansa na obewu e bia na wada na ata na ni ho it may ma benefit of the doubt what it hey I don't be tip ko baba ya won say de ase wo Agradaa anko na adwene da utrim bi na sa wo tete yi bi ne de atwam access media no so on against our media Agradaa street no so she nka bi da ya be ma obi a do na adwene ba so foforo o da ti ona fa ne ma di agro ya be to light at all ene ma ye kana numre mo obi na down Agradaa na mo obi a na down ate ama obi a na down na ye lose akwa go twa 14 na so the social media no be make sure ba o pie ba no unya no hu bia e na omo a o de sa de ne ye omo no onko pa achew
na ade oba be to obi fu so nkopo obi chew uni ma chew pa futu na ade oba nkopo mo a oye o ma za na chew maame eme nkasa bebiri for futu kankan ne pe ba bi tina wate wona wo be kire obi se obi nkopo obi chew nkofo na wo ne omo ye sa ne oma na ewi ase no wo ba e watimi apa obi chew no abeto obi fu se ukopo obi chew hwe ade a introduction abo yiye introduction abo yiye na mo muti ho no mo sa ne oma we nyina akoso mo bu mani aguso abeye 20 billion de ene twetwetwetwe obi asoma obi apa obi kwinema odi bibia ja odi bibia de ja kwinema di bibia ja kwinema odi bibia ja se beka bibi ma no anantim legal members obi afro se beka bi ma no obi ahia wafutuo obi ahia wafutuo Mrs. Esiama Evangelist Patricia Esiama aka Agradaa obi ahia wafutuo ntifa wafutuo uni mafutuo a kwawuram na kokache akokɔhwede se omrafe na ne nuane akokɔ emetu obi afo no obi anya ready so ahia wafutuo obi anya ready so ahia wafutuo jai na entokwa na yenko jai nya wona abeka che obi se obi ni evidence anko kana sem ai na me kra me yawe obi ni evidence anko kana se me yawe se obetena se na wo ka media no etimi pushi ma wo kan se ma enye no kre ebe wiase ene ye de ukotuma anko anako ye de ema kotuma ye de wo no atum se ema kokot no odifo ne ye de ne kotuma eye wo Patricia Esiama Agradaa wo ne ye de wakotum wo na ye de wakotuma na sesen na wo na obetu obi fo ana mo ka se nipa agimi ana obi ani chowpa ye kokot so obeji 20 billion ti ekodu court ho no na ni 20 billion no na wa beji ame yahwe ni 20 billion no obeba beji wo court room ho no ma me yahwe ade na mo mpe no koresa ensem we ya akoso ade attention ne nyoma pasa we ya akoso we wo mo bana no ya mo pesa mo beteki sai ene nke be funu mo no vas mama mo we na Agradaa ntie o tie Lumba last words o kan ansa na obewu Agradaa etie Lumba last words o kan ansa na obewu na hu se Roman father de ni amon nsem na koye etika wanu tum na tina baabi we ma hu sa no krowe nyina na so de oso akwajiska o de oso ka so peka ye de amaw etu be start se o be ye interviews a yeso be start interview nkofo etu tie Yomani man says, me ma warren Akosua serwaa and now mammy a draw mammy would Davy. Akosua serwaa on yes, I did. Mr. Mompawa tap you on my report to me in this year, my restriction number. Anyway, Agradaa, I don't know about you or no. Abusha from power tap what ye di nyame di Israel mo power tap my Agradaa power tap I have a report to you fa o mentie no kure me be say o tie de Lumba kafa na yire ho me tie ko tie de Roman father kan na pe oba bi tina na dwene ho enyo na abetu obi fo wate nka bi power tap Many man says, me ma warren Akosua serwaa and now mammy a draw mammy would Davy. Akosua serwaa on yes, I did. eti Agrasco ya de wa 7 ebe duru ase na afei ya to aso bi ko wo ayi na advice na de ama me sure say wate me fa amanfo na afei nto ankomo no so eti kasa mo fa ase wate
eno ana efutu a betimi ana e dia ma no onhwe ne ho yi na enye sa de efe be ye ne tan Mama Lee pacho Okay. Kasa mo na kasa. Mama Lee kasa pacho Mama ma Lee so no kasa ni why? Yo, why that's it. pacho mo muti mo ho Agradaa na menka ka kancha no. Agradaa. ai Uhuru mu ho sa mo bitwa. thank you What to one over ka say Eric. Templa. Into akwaja Eric akofa. Uyemu ba. Uyemu ba tiama. Fa uchimi ko da ba bi wate. ka ho Kwasini ba. Wo fi prison ba a prisoner. Like you ba ya no. O ma jiji o musika no. Abaya bi chabonti so wa jini gold. What you ko pa mo chaw? Aso ma mo jiji musika mpa mo chaw. Ojo funu. wasi from Oh, over I don't know the next thing. Oh. ade na si no se kofi me pacho kasa why na wasi from Okay. The can say Agradaa there. Any can say the can I say don't know the thing if you say Mama Lee if you say kasa enye ni da ho why kafra se kofi kasa Malinye Mamalinye ka ho Mamale na send work asana otiko e pa Malinye. ayo I Mama mean Lee that is kasa been talk na me kwa. me Mama Lee pacho Enti da me Mama Lee kasa Kasavi. Agradaa. Se won ma futu a kwa wura mu ho. Ko ka che abo akoko we de so ma fie ne ni ya ne akoko. Abo funu. So sa se ne ba ti se wa bo dwan. Kwofo ai ejibara Mama Lee o. na come see you tune Edi for nkura. na what it is. What too much. What me what am oda jaba I? ni fire no Edi nkura awenga. Awenga. ai Awenga. So na futu to jan se ma no ko ma kwa no wo. Oba wo ye mapa. Akofo akwa keto we di. Jimi fo ba. O be ka de. Pema bi fa. Eric to asa Eric di obi. Eja Eric kwa ware obi. Na awu pati ma me sa wan kwanya dai. Jimi fo da to pabla. Na be sie di fo. Abuofunu. Oba ya wunyi ya wu. Wunyi ya mo sacrifice ni ma wo na allegedly. Wo be fo ayi so me gina. Ama wo ya itimi yi wo fo. For all them baba sa kwa 14 years na aka no. Within year ti sa wo. Jama bone jama do ko sa ayi. Sanfo. Abuofunu. Samba bi a wo ti na ihu mu ho. Adi se de bi wura mu no. Na de fa to ba. Kwasi abere de mi fo. Wo bin to so. Mama Lee ya da se pa se kofi Kwaku we dia afuto we dia anu be ya den. Afuto we So dia tune for kekra na we dey. Yes me. Agradaa we dia we afuto dia de ma wo. Enti wa wo betie app no wo free so acha kakra be we ya 1 year ni. ahon tete ho Nti no we dia afuto ne de ma wo. Enti se wa pupu to de bade a ene wa betu jejireje. abi afa Na be ya what tan on say Agradaa one na the option by say obimra na onye dey o metie sika ma na fa be konto kwa ma no tim legal wife fo de obi ani ho no ma yetua nika o obi ani ho a okokoji sika edi konto kwa enti se woni ma ye ka kireo wo se so ma hu se Roman father na oba ho no obetie sika na de akwa ma no enti na wo se onye dey onko ye mepa chawo no ei na Agradaa obi no ne achawo pe obi no wo achawo pe bi una obetu obi fo Agradaa una obetu obi fo wa wo mu ntimi ntu wo ho fo ana wa be ka che obi se wo betu obi fo se woni mama menka nkyira Roma father we boni na ahya ne ma boni ana ahya ne ma enti Roma father o wasem papa bi ka ada na okochro say yesi bi mu say daddy Lumba ma no ebi ya ne ma enti no ode court ada no amfa nko na asasam no kra yesi wa yi afiri mu ada yi wonsura ada no amfa nko na kiensu ye ndimande ya ye mfiri ne nkyɛn ye ne
Yendi mani DNA free ni nchai. Minia say no wosro no on say niam omu ye nyina no ehu ana omu de yesa niam no sa na pencil ne so e de kwai say ya say e ma say wosidai obi onu na eku Daddy Lumba onu na eku Daddy Lumba ewom onu so ye free mu onu so ye free mu sana Presley ya kwaye say na ya petition omu church yi okoka say team legal wife for eye occultic yan ya occultic o na yan ya kwahye maame akosia say wa achi epese ye tete na wowu ano so onim say team legal wife for na ya okoka o masemu yi a onim say be friend so meche occultic no ba bi okohia ye say occultic no ano so yi free mu Rita odiko yi nyina na ko odiko omudiko ya petition nyina no sensam fu we no mchochro wo mu ana obeka che se ye mepacha ada cha pa ne yempa omu nsuru a anka da no manfa anko ana nko manfa anko court ne ye mepacha ye friends Roma father no ni nsem okoka nyina no enyina so bie ni so na wo nyansa bia nim na wo dia wo si obi ka akoka chose oni obi awo ema wo ne wo yere kra akasa wo ho ema mo agimani ema okofo kra chamade de asere na wa kasa mu kra na da min se obi kra hia na so obi hia o so na nto pa na ne Daddy Lumba ayira wo no o ne wayade ene age 10,000 we fa kotaduani di o di sa se mu ehu akwaji sika nyina di afa wusi obi adi femu odi femu wo hefa ade a wadi hu sika Roma father ne de media wa jihu sika di no wa jihu sika di awie ade ya advert nyina ayi dia ya advert akọtreta radio si nyina akọji wani wo ho awie afa de o se obi adi femu defamation ono onte ase na media de mechanic say Roma father no Agradaa na se ka obusebusa ne sensem mu nyina na o kirechiro mu ansa no aba bonte se obi nkopacho ho na nkopacho wo ba wo pacho awie Agradaa wo ba wo pacho awie se wo ba wo ba de nyame asese ayi ada na wonya crusade empepacho Agradaa next time ye hu se wa ye crusade na pomo sika gari fonya na pepa mu chaw na pepa mu chaw anu crusade na se obeye obi a ozani bi ade o da dia koma no anu ho ne ahwehwe na onya na betu yefo wo betu wo ya de na betu obi fo wo hu akura okotu ye friend say agiramo okotu momone ne akura fo adan o dia wo dia afuto ne de ma dia so ne say ma me kan bibia nkyere ye ada so be johnny ana so ube ye din asha okona na okra sesi anu be johnny e kra na dabi o sesi akra o ba johnny e kra ye ni masema o ba be ka because ensema wo ho no doso ati eti trao shao kona ni asia share kona ba bi di na enko fra Roma father bi ma ye interview ma keka nsem bi a ehu hia so mo di sika bi na abrewa ginedi na da o ba bi ye di ni sika bi a ye de bro mini akokomeda wase ni akonya ndi amami we da se fufi Mr. Me chiawo Nana Kuya na do in God we trust me Joseph Nana Kuya na Agradaa nso osi de be Agradaa da why me pacho da unu se wutu apai dada ena onu Roman father no waye ne city say aponchi a yede na to oja so sa na nanim ti what I say wa hu say aha sika na asa wo ho kwa Agradaa ho because onu no odibedidi
Agradaa won fa wo humba why won fa wo humba mpacho fa wo sie wofri Kingdom Hall buy no kra enche Aye. why Roman father no oba be didi wo ho because onye adwuma onye adwuma ye onye adwuma ye a obi betua nika odi ne ho fufuo sikafo no eho na odidi wo na se Roman father no ono hwe otwa ne ho picture na otwa aponchin picture obehu se omo ye twins pe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  omo ye twins aponchin ye de na to ogya so wo hwe nanim na ne si te se wo Roman father enti ja kwase aniama no ena Agradaa me de me betu fo me pa cho hye wo kona wo kra wo fi Kingdom Hall ba ye kra po enche ye kra enti wo ma Roman father dada because oja ye ewo ya no na no ye chi say the two so a bibi be ya wo enu de 15 years to 40 aka no you go back to say ye kogo cruise car ye no 14 no bebia niam omo ya ansa na wonya 14 no enu de ye be kwa kofa ni nyina begwa ye be read the Bible no because enya wo na wo be ka kire obi say onko Roman father ye hwan o ye hwan na onko pa no cho o ye hwan aponchin no onko pa aponchin cho o ye hwan aponchin a ye de na to ogya so onko pa no cho say die ben what are you talking about me pa cho ye pese ye be bie Bible no wo so so pese ye bie Bible no wo so a enu de senia ye pastor ka kire wo no mpa cho ti enu de pastor no de o kasa no na Bible no na okitadada oba ready from Genesis to wherever sasa na wo pe no de ye ni abre pa ye ndi agro ye ni abre pa onu Roman father ni de onye obi an city say aponchi a ye de na to ogya so se on jaya onu abehu enti Agradaa wo mane mpushi wu nkwa asem we mu why wo kra wo ba ye no kra po me nim se wa ko dare mpu my admin on ti betimi apeke ya de wa me ba Oh, okay, yo. enti ye pa ucho pa ye tufu me pa cho me respect wo fa wo ba why wo de show corner show corner because pastor all static kasa idea o strakia wo Bible no dia wontumi certain ko be read ni nyina Roman father wo nya adwuma wo nam nkrofo manso na wo dididi wo nya adwuma moya mo ho ti se mo nam ni abie na mo nam nkrofo mo afre abrochi mo wo sika na mo di mo hu fufu mo na mo dididi na mo ye kwase aniama se wonim video no a pastor no ebie kire wo no wo frɛ ma fiewura no mo ndia wo frɛ no se papa ni payini fiewura no wonim ya hare Roman father wonim tan sika aduana a wo de bedidi nti wonni nam Lumba fie Roman father messenger bedidi ko mele envelope mami be fa we ko ya say mam messenger Messenger father fra afiewura say we and as I said there would the petrol no so kwa Agradaa ho what for house help no message me pa cho why would the pa baby tena wo fa wo ba me pa cho pa enu de nwu a ye de be dware wo no afre soro na eba me pa cho pa ye ni abre pa wo be di Roman father why ye ne ho snake se se a wo free ba ye no
wabebenwu ope bibia bedi wo fie Aye. sesia waye ne snake waba wo fie wa The wo se messenger. Lumba fie onu sika na asa wo Yeah. odi ko ba bi foforo na me Aye, messenger. tua wo ka Roman fada Mm. na me betua wo ka pa bu Roman fada wo Roman fada wo city say aponchi ti e wo jaso wo si ti say aponchi ni ti a ye di oja aguso wo ye kwase Yo. anema jai me pacho me di manet obi nso kabi Aye, yada sepra nyankopon shira o mami. Aye, nyame shira. Na nekua, mami. Mami, na nekua. Okay, inti. One time. Yes, Mama Madam. can say one time. Okay, Akosua ankasa. Akosia. Akosua lu. Yo, abusia for me enchiachia mo. Agradaa. Wo de wo no. Entokwa nti no, em so the prison wo na utwe be ball pele open kwa be kontokwa wo Besa. Jimmy no. Ebra ate. Sarah, oji Aye. Sarah gold no. Ye wo Facebook ye ani aba ha wura. Ye be renew case na ma woto. This time around the nye Facebook na de ano ka no. O court you know you do court ni ye be twia beto ha na ye analyze ne baako na de ye yi wo free no so ye beto ne ye de ato nchen ne ye read ne ye hu Ghana te ye no kure kura mo de mo amukoyi Agradaa ba mo ntu ni fo ara why ba mo ntu ni fo de mo beto asemu obede Oka mo bekam. beto asemu ami we ye bona no Baby. ne jimi no ukoje obi kunu efi ni nsem efe ni sen esi amakote wo se na ye obi kunu na onu nyina na mokọ asọre na cancel o ba ye na wo dane so oda wo so wo cancel room o bo tojwe once girl na wo be hu sa de no girl ni yare up to now girl no ohu Agradaa ticket obeka ye no o yare nipa boni ni wudini obadum hira o hefa asia ba ne ba wu a ode siesie obawu eyesie onipa boni nti wuntimi nka no kore sa akora na wu oyi anu akofa wo na be gina wo de wajimi dodo ewura pa oba bi tena o prison woman akoda ubri ho for almost a year until ewura ex convent ye kasa me kabi ya be kasa enka bi trasia ma akora no ho why maame panimu maame abrewa na abrewa wa de oyam ba na abrewa tena asia ma akote wo ho why tena ho saa wo de tufu a wonte wo nua ba na wawu no ye fa fa na asem na ba wo fi se ye nimu ana we de ye futu de ma wo nua ba na wo be fi prison aba na wawu no ni nyina de na so ade nye bokoboko na ntena ba bi ye no wo meka ya ye nka wo na o je so wo de ye ma me ni mututu fom a evidence Aye. Abutu Auntie okura Akosia. ni. say futu e Agradaa no from. futu Where your warm up? futu ye ka kire wo de obuku de ye kentema ye be ma Ghana judicial system anim agu asese wo ya ma Oh, 15 years na nam ne ma akoye enti yi waba na atai yi da sudam wo atai yi chen wo de emu oba atai yi wa tell wo you te what. Ghana obu ni pa afa so de aye yi Asem. Sarah I tell you what. Frewo fa Sarah gold koma no na maame e wo de wo no ye pake wasi nchen afutu de ma fi na ekọ emoye maame di nka asem biem civilian wife for ya asem nye wasem wo ba kura ye njew ye hia wo ya yimu wo ni credibility wo suba anye fe wo no ade na ye kan wa ye bi wo ye hia wo kura ye be so be kasa ama ye ba obabi a wo kwa kasa no enkasa so mebi mfa ya boboa no anya sa maame ye de be ma woto ye de be ma wo maame woto o papa woto
on Facebook, yeah, near Baho, into information, dear, your papa. Juma, a debate, do no. I bet you will say, Papa, my acho. One yanko panacho. Roman sister, one yanko panacho. The night time, Bema Kurasini, Bema, what did a nice shoe? Shoe, tan, tabi. It's here, not it's here. Our sorrow, my sister, wait you grab a cat, mammy say, wasm. Kurasini Bema, Jimmy for Bema, when you tan, upon or Jimmy for. Asia, okwa no wa shade keka ama me na o ekato wasia beme. Ana roman sister wa jimi sa. Wa jimi ho. Enkan asem biem. De opese wo ye bia. Je de opese wo ye. Ye fie de be hia wo. De opese wo ye bia be pa wa cha wo. On sa cha wo pa. Entokwa yi kobra nyina afiru so. Wo ye ni pa boni ni papa na wo. Sensamanto ha lumba be fro enche. Bo bi to aso a. Okay. About Gloria, Mamma, quick one. I'm say, Nyame aduma na o twe pepe Mother's Day, New York. Program na ekoso. Me o tickets ni bi. Mo tickets makuma ku 50 ameton. Element me amantem. Nyame aduma o china. Wa unya tickets ni bi bia bra se ba beton no a. Why? Gloria Kasa. Obin Kasa. You can say one time. Nanekria, Emerson Nanekria and Casanti. One time back, I say my hair to us. Ruma pada no I necessary break, you know. Or was here again. Gloria. On the Oba, I have a tattoo of Zobi, but I was in Bakraba. By all means, Ghana Airways, Malande. Ghana Airways. One time, you're more be at the Obi at Yamano, Cassay. You're more be at Yamano. One time, the necessary break, you know. Or was here again? O Agradaa wo fi akwa aba wo mpa adwale bi nwale o sa do ho abe fole unkras sem no aba pe ba bi tun na agro no ayi di no nka ho bi ndo pa so do ho bete dia ye de be ma wo star bia bi go wa mu no o da adwa mu dada obi a we ya ma 15 years wa kotwa 1 year ba sa be ye wa no pa pesi book mu a wo de toto pan na fa bra o to den se chekere bo ye tweo e mo nkwasi asebo no abeje onu so bi nkopa for hot akoja ko introduction we o je o se o ya papa ni manager o kwasi ya nka akwa na ozo mi hu ade kuro papa no so ozo ka hu bia yi hu adi jimi ya na wo jimi enipa ewu o mi hu ade kuro no na nkwasi asem kwa na mutikuro mu na mudi awi a mo bi nkoso okay nti Obin Kasa one time yesi na wa kwajewa wana dunzo maami nyako and I just maami nyako Kasa papa ame Kasa me chamo from Ghana jo so de adiasa abo say adiasa pa se de adiasa abo say maybe abo 111 mo ba say e kakre bi anu ma akoda ati so be say aba Agradaa de mu fi no Agradaa Kasa me sikwaku Agradaa de mo bi anfi no se asam no mo pese atwa so nto mo papa de Agradaa be rewre mu na te se attention ni na kwa Agradaa so na Agradaa so de ese man attention kra onye relevant ti ento ne ntwene ba bi ne nka asam a ese ka because na kra ba ye Agradaa e de be 2 hours yes e forget no because ono yo bi Ghana kra obi ambu no enti ese e forget Agradaa omo pese etwe ye ja Lumba asam ne ka sada me hu se Ghana ha na da ha omo be say Lumba nsam kana je say ye shift ko ba bi foforo enti Agradaa ne de oro no de oye nyina e planting on my plan enti ye see twa Agradaa nsam so ko ato ne twin ball aso ye ni ho time because time ne de ka Agradaa se be say bi foforo kra obi a
So what ya so best we still be part time. O ma sheda. Ana mo pesa Agradaa no be rewrem na ye dey attention kono so ba ye fi no. Because when relevant crowd ya brabo mu crowd. On finding crowd 17 na sorry dem wo. Only in crowd 14 sorry dem wo. Ti me poma cho mo bia fi no. Onye obi a we dey say futu dey man no ntino ne waka. Ya man yo, we dem na mase. All right, that's my yakwa that's ba. Yo, bye. Agradaa say onye relevant o nti wa anya careful na etwifa so dey awa so be shi papa. Otuachi sister Adwoa wo ho akasa maye wa. Auntie Adwoa. Adwoa cha. Ai, sister cha. Adwoa cha. Lina. Kwaku. Adwoa kasa. Na kwaku o te sen. Oba de adumo Adwoa na so. Jana do me ho ye. Agradaa de ye mfie no. Ono enne me hu se girl bi se no senra. O girl bi abetena o se o ko prison no ne asiama awo. Ena ono ne bu afu se girl ne se oni asiama na wo ya. O hwa akwala na o te girl ne na aso no. Akwala no wo 3 years nti se o si asiama ne na wo a won famre no se wan fa na amma obema girl ni problem. Wo de obema obi problem. What start? Ukodem mu ya chese ade a waye nkofo a nyame adom yetimi de 15 years aba 8 months wo ba ye wo nka wanu ntum what start it so asem we kwaku obeti wa kan say Agradaa na omoyi no omo de na eba oba no waba abeka asem ibi ampa sesesia no ototo bobaba park no so oni omra wonim ye ni bra brebeye 9 months ni said ye ya ward no oni onfa ni jimi ne nkwase asem na odete ho na oye nsamfu no a no obi anka hwe nkyere no onim se saa de ne na sesi a ye de wo ha na onim ye ni bra bre no nti Agradaa ye study ni ye ni abre pa why kwaku eno Mati Adwoa me da se Adwoa cha be sa kasa no kwaku ye be hie o ye be hie are what to take it me wo New York me to ticket ni na me be to bi wa achina be to ma me wo makodwa ma num se me nkofo no be to 50 free no ma sira o ma to bi ba achina ye be to ni nyina wa why mate kwaku me ba why me be duru ye na me link ya Adwoa so wo me WhatsApp no me ni WhatsApp no and why yo mate why okay yo bye into munsi me we ati me say New York na me ka ho asem no baso nyame adoma Sunday eti wa say ya wunya nto ticket no me sire wa twen nyame adoma Sunday na me no say Sunday china me ba be to me tickets so am 50 tickets na be to be free me why na makodwa manum say me timi aton 50 tickets no eti anya me adoma ye ba be sales so apa glory agasa Dabi abusiafo de wo kana meke bia to so pacho ticket no say Sunday ye di animu ya ne week nti obi amomode asechena no obeba Uncle Kwaku Kristo ha na obeji ni ticket pa because one course program we be pa wo Europe ni mpatamu de mpacho pi no wa ya wo ho na wa ya wo ho pa take day off never ko have fun ne ko enjoy na ensem besisi wo ho no enya asam keto akra memme sisa day we kura for nothing munyina monko na monko je mo ahome na monko have fun mame akosia se wa beba one na nkumafo one ne namfofo a odo wo mo obi abeba beja no obi obeba bia wo de wo kwa fa nsato ma me nsayam na omompa yema onka asemba ko mienu bi ngu wabrabo so eno nko akeke obi a make sure search na obeba beto ticket ni bi ewo me wo fa ho no mo ewo ha china ticket is on sale ewo ha no mu say den program na omukoye ni New York no Bronx New York nyankopon ya adoma Sunday ye di animu echia so den nti abusuafo ai obia nya preparation se obeko program ni bi ama ginamu den enti yesremo me pacho me ofa Kwaku Kristo owo ticket ni bi eta ho se po enti mumra na mumeto bi pacho ye nua be ma be kasa ama ye
Why Ayana Lina wa Hello, yeah, but your brother Lina kasa. Nina, Bama picture that was so my hair for a fashion. Me picture no dia tu hey Lina me picture mo I brother. me da se why ade. Me pewasem papa. Let's me check out pa Every dem da time se. and I say kakra no ma check say what barbs see na brother ko hen. And not the whole day Ah one me me tete ya baby sorry. ya de. Na me ye Ma bad chemeni. things so baby. See akra. Many so tell me na me hu say waba. Brother we are very brave. Sani awokasa no, you are always on Me da point. se. That's a para me wasem so much. I mean, show. And then my man tell me to me and say my would I ne kwa me ama ntem na say ye be ma ye be tu agrada afu na ma me so enti. I Ena brother could Sundays also program ne ba so. Lina wa America na. patcho de be me wo Germany. Yes, I come baby. Okay. Unko Ede mo who de team be come bring baby. later. But Sunday program no kwa na the be say kan ehun asem. Tempo I so be so kasa. Lina kasa wi na tempo kasa why. ti brother could dey send your sister now kasa sisi a ne kan no. Agradaa ne dey she's just a distraction. Or person be distracted from the main topic now every time you can. Ɛna ɔmo ahyɛ da influence ne sɛ ɔno nso mmra mmɛka bi na nka yɛsɔre a asɛm a questions necessary questions abra kwaku da bi a wobɛgyina ha wobɛtena ha a woka no na nka ɔmo ayi w'adwene na waba abɛtena hɔ na waka agradaa asɛm prison break wei deɛ ayi bra kwaku wɔn deserve wo time ne wo attention koraa sometimes wɔyɛ adeɛ a maybe wobɛtumi akasa afa ho kakra but every time I Mate. think say the attention shouldn't be on her. And another thing I metro light ato so menim sɛ wobaeɛ no wobɛka ho asɛm a Alabama ne nananom se ɔmo ahyɛ da ayɛ sɛdeɛ ɔmo ako ntɔkwa nti no ɔhyɛ da aba date asɛm a ɔbɛkaeɛ ne sɛ ae ɔpɛ sɛ ɔne te legal wife mpanyinfoɔ no nyinaa kasa na yɛgyae ntɔkwa no a yɛreko no na Why na ebusuafoɔ no kasa? Alabama no na yɛn nyinaa yɛyɛ Ghanafoɔ yɛyɛ nipa baako maybe Ena nko obetumi bo kora kongo ka ti obzo munya kwan. ah maybe kora ɔbɛba Kasa. America na team legal wife member bi kora na ebe host no maybe obetumi akɔ Germany na team him Queen Emma Bi kora na oba nko ti ebe hotel bi a host no. ebe host no nti no yɛngya yɛn ntɔkwa no nyinaa yɛn nyinaa yɛ nipa baako na yɛngya biribiara ma abusuafoɔ na ɔmo yɛ case bi a ɔmo fa nkɔ court so indirectly no he is trying to tell us sɛ yɛnka yɛn ano ntom so wate aseɛ because ɔmo ho sɛ ɔmo paymasters no ɔmo de polisifoɔ intimidate a still yɛanka yɛn ano antom nti no different strategy na ɔmo pɛ sɛ ɔmo de ba nti kakra a me so mɛka no no yɛda ase paa abra kwaku sɛ wo fight for the truth nyame All right, bɛhyira wo Martina, me me da se bɛhyira wo pa de yere no oka. wahyira wo ma nyinaa nti mewɔ Amen. On aseɛ shall metie o All right, Martina, me da se pa. Evelina so asem o ka no valid point. Mm. Tempo. Okay. Me samo. Mama me samo me ticket no the road. Nyame ya adoma. Nyame ya adoma Sunday di anim New York. Me aga sameba. Ticket ni $100. Me 50 tickets. Nyame ya adoma o china. Me ba beton no ha. Eti wa wunya nto ticket bia china bra na betobi. Ye maame akosua sewa ne maame akosua bremfo ma ebe New York. Sunday we be butu next week Sunday. Ebe butu. Will be represented different states. Texas for bar, Mayi for bar, Worcester for bar, Virginia for bar, Ohio for come on, yes, so China, me to me ticket no, Obi Amra. I want to ticket more. Me ba me no special setting and connection. It's beto bi wa ha. Na me fa me yin into Colorado for so mo ba Denver for. Eti na mbo na obi ama mo de ametobi. Ewa ha. Bibi aka ho aduane, bibi abenom bibia. Ni na $100. Oh, America for the same so to. Ti me say mo, nyambo achina mo 50 tickets. Mo mra na mo metobi mame. Why? Mo meto 50 ni na mame na ensa. Na me say ka say New York na be koso.
ɛwɔ the Bronx so Sunday we are die anim ya it is a wunya nsra adwuma mu kwan a ɛkyena beto ticket ni bi na kɔ sra adwuma mu kwan de aka na 50 tickets na wo me wo ɛsa me nim sɛ mbenya bi antime sra wo wa wunya to bi na kyena ɛna yɛ no so ensuo ni project na yɛ no entwa Mother's Day yɛ bomode ase bitime bi ensuo ba ko ano na yɛde ahyɛ maame Akosua serwaa din animunyam eti no so no ɛkyena yɛ to ticket no na wa wunya mfa wa yi ma contribution ma ya person yɛ na de aba we say cost of di kan de ma yɛ na fei yɛ kwam say double of it ba ya kan esi su say be ne de ɛda ya ebetu nsuo na mo mo a number na fi one e fatu ho number no ai eti me de number na beto wa anwumre ko abetimi ayɛ wa yi no ayɛ na bibia e kama temple ha can say New York nyankopon ya adoma this coming Sunday and then now watch pepe ejetia to Mami Akosua serwaa brakatu papa bi yes celebrating happy Mother's Day no Mother's Day ni yekodia maye maame de mu odin enti abusua for me wa fa kwaku Kristo o ticket ni bi wa ha o say $100 enti obi ametobi na onfanko have fun yes ramo this is the time awa ye adwuma saa afi mu na bi kwa unji ye can say leave that leave na to take it ni bi nyankopon ya adom ochena momra na mometo take it ni bi na momfanko have fun na me didi ye se beboa pa any it comes with food any bi ya a full time enjoyment nyankopon ya adom this coming Sunday nipa ya fucking pacho ubetimi akasa Breweku midaswa na minshwa mu na yo na Agrasco de onwini school boy esiama ho convent okọ esiama enkumpo no nya bi nsra ne nipadue nyina asene enya omobo se oba ebeka wano atum na watena sidin esiama wonso entunufo ohu stress a oyeye na unam street mu kra na ayi enkrofo sere otwetwe untunufo bra wo bra ne ni akọ mu no wasan pupu no tun yi n'animu ba no abrewa we abarante wesi so abrewa stubborn woman we a ono ni secret mintunufo na kwala akofa na beto nso so hu ni onipedua ye onipedua nyina asene entunufo afa so no romance father ndi minim se ni city asio I don't know so fie busuamu I don't know minim so wonuanom ni adofo minim because esuni banya abrante ne te Ghana o portray ni city asia omo enka hwenche ne kire ne ntete ya wonya firi omunsase pinin kwara brema odi enyini eno a ne yehu no cheso woni ne si a mo ye responsible tibitite no yie se nipa enko wenyina me ya aboa se ya nto oman Ghana mu ehurehura nipa wo man nim ntino ai na ne ntete ya mfiti ase kire esu a oda nedi sesi a yehu wo manga na Agradaa ne dem sunu brebre minka so wu onfa minko kire se Roman father no oben wa na wo wiase na wote no aka wo naketu ebio inti Agradaa fi se we wi a is Roman father o next list anywhere Agradaa ben na wa ben wo no ehwo hu yie obi oben ni bia wu obi Roman father ben ni bia wu inti wo se contract awakwaji ama afa ho ye wa ba ne se woni the next on his list tena ho na pupupu to na wo nkwa aka no bisa Roman father no reading chiro because e dan nsem na dwuma o ya no ave so wo Agradaa no wo betufo o master e ma renfio so o master o de ukotu fie kase mu no o katim liga afo ho hopsin ne yire hopsin o katim liga ho enti wo pupu tu aba no se ne obo ewo aduane so ma betihwi fom se tim ukoda wo bini ho no pupu to obesa agbo wo de wakwa amaye okan ho why nti se wo ba ye nkan kire wo se o master o boss ni awon mawiase nyina ye wo kitua bi ni ama esum wo dan kese wo fi kese nso ma wo kohye tokuro mu no ni awoma okukukuku no kekekeke no wano pa no wenu mudwa no gold ehihye wo sin nyina do koda wo bini ho no
ne oma wugya wo mpato wogya wo school boy no ma na nipadua nyina sene no so ore fi na ba ye no kwase ampani dedentua kunkum nipa na obetetare ho no nka nkyere wo se okaye ho dia ene owom nti no wa youth na wo ba no obesan akọ why okaye ho kwa de yensuro on se wi Ghana nyina no fi se wo dia on se ono na o ma o ye small wa kyerɛ so me wa kyerɛ wo so me na me adom okaye ho nti yere ho ate na wo fie no wa wonim se wa twera bodan ho ye ntwemu nti wo pese wo kɔ na akɔtoa so nti wo kɔ akɔtoa so why ti pupoto na wo school boy no wonder say wo ba ya wo bebia wa choose because wonim say team leader de edin ni kra kyerɛ sɛ wo ntimi nka ho edin no unye legal wife nti wa hwɛ wo so no bobre ɛna wakɔ wo de wo ho akɔtwitwi bebia akɔtwitwi no because you don't deserve the team nti wo bebia wo deserve ye se fataw na ho na ade ho adwene ye ka kyerɛ sɛ nipa ba akofo mpo no etimi bɔ wo tofo ma ye ndie ye kyɛn apimo so wonti yedi a the name team leader no mo obi entrance efa wo entrance no nkyerɛkyerɛ ye tumi ene ye kokroko ene ye niema ne ye nsenkyerɛ ne ye timi ye why ma ye nkyerɛkyerɛ mu ansa na wayi wani ma ba wo se wo de wonyɛ no roman fada na nenum ho se ne yabo nenum tai no dwedwentwie ni yanyɛ ne sa aboa ma odi enyini gumi ejimi eguso ye mmoade no nini se enye ne sa aboa ebusuo ofiri mu nyansani ni panini futufuo bi anim nti no wagimi wɔ no kwala abrɛm ayɛ ne mmoade a de enyini gusu de enyini wanyɛ lucky ankɔware ɔba nyansani nso ɛna oguso na ogimi because nka nipa bɛɛma de wote sɛ den na ware a ka enyenyenye wuni ne wo si na amoa wa ma ontete eni nyansa nka oba aware no ofie busuam anya ebusua ni nyansa ni ba ko bewo mu a wonim sɛ nya wo ye no betimi egu mo ba no ho fia me bia beka ebusua no nti nka bi wo mu a ka o betimi atia wo na so be wo de ye hu sɛ wonim ne wachi benkum nifa nyansa ni bie ni ho be bie ni ho a wo onyansani bia wo yiri side abobo wuni ne wo si abobo omo atwa ho asi abobo nti Roman father de wo jimi sa ena monim opese ne party na Agradaa be na assistant o but asem we America na trick na na meyie pie no ope maame na betwe na bedi nachi se o meye ne vice na ex convert vice de boy kromfo tachi amoa sei ene senka Ghana ne aton edi akronfo mienu criminals mienu ensida na nanom ne asase ne kra beyi mu nyina ba ko mienu nyina mu ye musuo fuo mienu na Roman father de Agradaa me say wo ya sign we de ama na da ni nsem o ready days ni sa o ready sa ye yi wa ba no agenda contract ye de ama no Roman father to oben wo pe na o contract akodi ni nsem or kind with this or redo na de aduru ho a unyo bia mpo ma ne nkoma school boy esiama onyo bia megina ne chi nkoma ne se ne ma amia Akosua serwaa de na adwen pa ne na brabo pa ne suban pa ode ti asase su nti no nyame nkonkron akofo de ama no a ye gina mu a ye koma no me se wo Agradaa de ewo obonsam kura beda ne nechi akyerew na wada ne nechi akyere esiama no eduru ho esiama wonya no mampo na waka bi ama no nti puputo na waba enwene wo ho wai enwene wo ho ebi na akodem na wafono wahuhuru wakoda bi mu ahwe bi ama wahuhuru na waye kwafo no enkope dro bi nnom na ntwitwi efi ni nyina efiri mu na fa wo ho bra bekan na obeto so me wate wunti yenka ma yenka nkyerɛw ye kyɛn wo a na wo so wonyɛ no ye kyɛn wo ɔyɔ pepe na de ɔde ko fi ase no so no kan ye ho ntwitwuti weak point ene o tricks nyina egu ni nsam ai okopa ache okosunya ukunu etwa akwan ko esiama school boy ko twa akwan pa ache wa yeyi wo no obae no esan opportunity oye ntino ntimi control ntufo na onfa bre ye enfe ntufo ma onka wanu ntum na se wejimi na usado criminal no ye de be tru ma ba o ye wuntimi wia ye mu bia anya obi a zanta na o timligafo ye ni atia nkasa na wo ye wo docket da ho wo de ho ba ne ye bie wo docket ne ye ready wa be dwane ato wa sorry dan no akoda wo bini hu biem
nneɛma nkada meda ase. Okay, enu aba enso ya da asepa Nyankopon hyira. Mepacho ebusiafo. Why Nebeka sample? Mama Jamfua ananyesa. Mama, mepacho mama nanake also kasa. Mami kasa. Yo, Kwaku, good evening. Say on catch. And I'm Mr. Kakam Pesa Mekadisa Kwaku. Agradaa the men pay attention to her. Yes, sir. They say, baby, I was so Jani Jinano. A very powerful parent. He best so see Jinawa. Roman father Bonechisa. Mami Jemfua. Amboko de Kasa. Yeah, who say, oh, Bonnet into one as I be a warrior and pay attention to Agradaa. Na baby, I would Jinana Bohosa say, Okoye introduction or disrespecting man. I wonder what see Jinani Casa near. So one is a Kunimua is him, I was a blogger for Biafa. I say, yes, it's one of Jinasa, right? Timmy say what and I'm saying, froze so I have a catch a catch. But say, will catch it. Munuya and Kasa. Why? All right, bye. Thank you, mommy. God bless you. Okay, nti mame, oda masi honom pacho obetimi akasa mai. Obetimi amute ho na wakasa. Mambonu ana. Ni dino msese Mambonu. Yes, ma'am. Kasa. Kakra meka ne sɛ Agradaa bɛtena ne friends ne living room hɔ sɛ din a ɔka sɛ maba nti deɛ ɔpɛ sɛ mekasa ma no no ɔmmerɛ metua mede wotua ma me a meba bɛkampe ama wo ɛno no wotua no a sika no a ɔde kɔɔyɛ ne na ɔne ayi Agradaa ɔne father sister father hwan friend father romance Roman father sister Roman father sister Roman father sika no ɔde akɔma no ne ɛmo akyɛ da ɛyɛ interview Agradaa amen tufu kakra Roman father ɔbɛn wɔ a wuwu tam no ɛbɛn ano no yɛhyɛ da ne yi wu fi jail sɛ brɛ bɛko bi ma yɛ mu na wo hyɛ da yɛ campaign sɛ de ɔde sika baba no ɔnyɛ yi wɔde yɛ bɔ okoko me ka kyerɛw ɛmfa ho mbem because ni biri na ɛwɔ mu no maame no ɔyɛ holy ɔnte sɛ wo wote ɔnte sɛ wo nti ɛmfa ho mbɛgye saa case wɔ mu kraa sika mpempem na yɛde abrɛ wo no twɛm na di ne free ɛmfa wano mbɛmu kraa saa sister Roma na ɔde abrɛ wo no gye yɛyi ofidie no yɛka sɛ baa miss no yɛhyɛ da ne ato age no so na bra bɛko nti ɛno ho na ɔba bɛyɛ ne dia mɛmfa mba saa TikTok yi kra so ɛmfa wasɛm ɛmba ha kraa wo Agradaa hwɛ ho yie woanya Agradaa asɛm o wo baayɛ na asɔfofoɔ nyinaa ka yɛmɔ no atom huhu mpanimfoɔ nyinaa ka yɛmɔ no atom huhu wo na ɔyɛ kangaria the masters funa ayɛ wɔ ha ɛmfa ho mbɛmu kraa wo baayɛ obiara yɛ din wo na ɔkyɛ sɛ ɔba bɛyi w'anim wo yɛ wo sɔfo a yɛ wo sɔfo na asɔfo nyinaa yɛmɔ dzepo yɛmɔ ano wate ebufuo sampa na wo de ba no wo interview kankan wo fi sɛ ɔyɛ high wo nyɛ hute nti yɛdi na tena hɔ Roman father bɛyifoɔ na yɛayɛ ne mafia no yasoma no ɔde sika ba wo bɛwu sesi a within 2 years na wokɔ Roman father ɔyɛ mafia to the NDC MPP be catch kyerɛw nti hwɛ wo ho yie yɛtufo so aka ho wo fi sɛ sika nkwa na yɛ ne nyinaa Roman father ba mafia sesi a wo bɛyɛ mmerɛ ne da ase why makan we Okay, mommy, yes, yeah, that's a pan, Yamisha. Mepacho, okay. Auntie, mepacho kasamaye why? Me ana. Mepacho I drew so. You me church am Kwaku. Oye. Obadi adumo na so e wi asibe. Yami adumo Kwaku. Gloria. O sa no pa no.
Tamana ye wo couple was it couple I think couple honum no ye ka bibi say any kwan say ye true ade we kura to Agradaa so because Yeah. she's not worth it, not at all. Or no, ne dear ni say I say I shouldn't know about Kasa 76 legal wife for ye so tin is no abeka say ono de otini baby o anka bone na tin legal for be so see so then the no aba jim and we don't want to give her that attention. Na ya kwa ntimi ne yanko sister na ha ho. You know, I don't expect to be Kwaku she's not worth it. On your bios say or let's obeka bibia yenja no to say kwaku left o say kwaku right beg ka ne kwasi asema now first one no obeka ye so see no so no o ka say this time be ye who say this time ye fi no wa ferry Anya kwaku lafenta na weekend. la onu a kwaku lafenta Kwaku lafenta. on say ye fi no wa ferry enti we say de onu de mamu ma ye fi no kura osusu me kasa na o ye sa de Anya easy kura kwaku lafenta sa na beba. Agradaa mamu fi no kura na baby na kwaku hit ho no ho na ye wo say ye gina ho Roman father nkwasi introduction na okoye ye no any say na omo kase ye say ono ne Roman sisters or whatever ono ne akra no na awo na ne ba wo monko yi no sa ne de de ne kokota wentimi afanka ho ono Roman sisters so de ne de kwa wentimi afanka ho no they were all afraid say go do court wa say o kana me kase yes minim na me say ono ne ba and de ne bebe mu ntimi they didn't add it amusro Sanyema we mu bi na wose kana we Agradaa de we should just ignore this woman me onye obi ame oye important bi na we important man an important here oya woman so to coming go fasa apart from that she's not worth it at all ignore no cry why I mean ka obi biara hu Yeah, that's it. what yes beni kasa Okay, yes, sister. For example, put God first. In fact, I kasa. Abusuafo mechiachia mbra kwaku Auntie, mechia munya gloria mechie etiefo so a woso nyina ajo so anisha kakra me pesa me ka de say Bible say to de bia bua okwasea wamfa ne nya saso an say to de bia nipa de o ye na o trosem no to de bia so bua no onso be kan first one ye intro light and to so second one ye ma ne nko third one nti o misa de black kwaku ye no also man focus ko de wo ye so ba yes wabetia ne nanti kakra na yeso yakasem kakra nti next time no enye black kwaku kra na se ye kra obi intro lighter obi be sori sisi a intro lighter e da todo so kakra mpese me kache Agradaa se mami wo se wasakra wo se wasakra na you call yourself as a pastor or evangelist, meaning whatever you call yourself as evangelist or pastor or reverend, I don't know which one. And put God first. So see your friend evangelist Patricia Agradaa Esiama. Good, thank you, Sister Gloria. Kakra mpesa me can say. Enka onipa biara wo say we evangelist no. According to trust and Holy Bible no. Eyi aten ne ka nimu. Eti se ka wo nyame na afre wa eka wo baaye no eka wo ne ye ne wo kasa mu no eke be hu difference wo minya sure say I don't know say ye do ko to prison e bi edu ko sie baby omo share that do ko share bi prison akoda ye wo ne ye ne wo attitude na wo kire no I don't think say ukoda ebiri ho na sa ukoda ebiri ho a ka bi sua nyansa I don't think evangelist for no mu no omo ba na omo kasa omo de ye no I don't think so ukoda mu so a ene sua nyansa maame de wanyini aduri onya akro maame wanhwe ya Agradaa wanhwe ya se de wugya wukuru no
saa na siama be jaawo because ya babu na ne ho nsuo gyina ne ho so anka nya abrewa we na wo se nkotwi wo nanso ene wo sika nti waka abranche etim so se wo home wo so no ntwi na ke hu se bere wa bom no wa hwe siama se de wo se kote wo no obegya ho wati ase eti ma woni na ho ai o se kote electric yo ene be electrify no yes dia akosie no kote electric yo eti oman Agradaa ma ni na ho de wanyini aduru ya wo ma hwe de bia wo gya wo ma eni ni nkuase aga na wo ebae ni ade eka wo bae no eka wo se wo kan nyansa sem kan na nka nipa yes nipa fem aba na so bae won se sebi onkwase asem na wodi ye no eno na aye de wo beto aso na Roman fada mu na omo ye yi no bonefo sem a omo di no man ga ne mu bonefo sem a omo di no man ga ne mu na se waba eka nyansani no eka wo begina mfimfin ana wunyina mfimfin na nka wo begina se me de wo mu se me fa me ni me kuna gyae na so me gira ma no kore de mo ye maame nye wo de na nka wo ntimi nka bia tena wo be bi dwen ho na so ba yo ensema wa ya ase de wo adana asore de mo no lazy ni Roman fada ba ho na e mesre na se nkrofoi so enti Agradaa ma wa adwemu enna ho the wisdom manyankopon ma unyansa first time so unyansa ba sa we ejimi I'm telling you mami wonya akoro no me Roman fada akora we edisika ebeto suenyansa na Roman fada na onam no ade we na ayeye no se de wo kan se eye hunhum no wo ka se spiritual na ede ende no me kan so akiro nyankopɔ obu atanyu udua bone a utwa so aba udua papa so a utwa so aba enti papa a obedua no obi a nyankopɔ obu atan e wo saa de we na wo se wapa na se wo do so do hu ba bagim na wo akɔgi sika se bribe no akɔgi o se de no akɔgi o aka wo se wo ye evangelist se de ni yifru so wate now you are not evangelist se Satan honhom na ti omu no pesofo bia nyankopɔn nsa wo no so ni endiriva o na fa homa Kristo ye we nyina wo se wate asɔre ni penwu ase na asɔre mana omo awale na omo tete wa onase na omo to collection de ma wo na wodi no maami wa be gina ha no e be gina side chicketi baby mama empna prince la tabra onu akoye house help no waji onu obi kunu ada na wasa papa na tinye wu na immediate family fu ehu mu de hye asem ya se ato Ghana efiti me mpani fie so efiti oman Ghana Kwame Nkrumah ko gi independence ko wu Guinea de ne fu bae na wabaka nyansani no ka wotsena se na nka asem na esi oman Ghana na wapensem na wo hu sibre na wo hu se asem we de mu oya na se me Agradaa na tobi nka me okoda prison boni a wo ye nyina Awurade me na me choms maami Awurade ye dey na me kwa me ka bi se Ghana fo ni bi na ejimi na omu ebidi omu sika brewo wa fa omu na so we ya na ehu sa wo nye collect adwen no esua wa adwen ye se coins wo kasa wo so ewura wo nye mafia wo nye mafia kora me ka chino no ani so ntie enya dressing nye uraba ne se wa dressing ana we wasranku wo kala ye hyen wo kasa enwoma wo to a wo ye nyina o pre gugugugu de na wo kire maami Agradaa we steady maami Agradaa we steady ye steady ne hwe nyansa ye ka nyansa eni Kristo wo se nyansa fiti ase eni Awurade se woni nyansa ne tete wo nyansa mu Kristo mu na woni nyansa wo se wasakra ma wo sakra no su ne wo ne ye ne emfata se Kristo maami we steady wate esiama wate akora ketwa we na wo hwe no hwe ye we steady kofa wukunu na ne nkotena kofa wukunu na jai esiama kwate no efa to na according to the beti ne so wo yere ababa wo bi na sha wale na wo je no
Nti we just waba o ba be di saa boni wetin wo so fra ho evangelist you are not evangelist sachira wadwen one sachira wadwen a Nyankopon ama first chance second chance third time ye beto so miensa no wan hwa osoro Nyankopon ti asefo no onu be di according to Bible na wafa na wodi asore se wo ye Kristo ni na so nye Kristo ni na nyam kwasebuo ene entro ene nada wo tekna so be steady yi steady na wan hwe ya nyame atemuo be bawo maame Agradaa so Patricia ho anwani be bawo so e wo ya tenkwa Yesu Kristo ni sachira wadwen me da me nuan mase Amen o mami si sachira wadwen na wan hwe yi a emmoa wo. Amen. Put God first. What can you know? Yes, dear, my back. Okay, tempo try me mo advert ba ko mfem ansa na wakasa. Ebusuafo eye New York this coming Sunday Nyankopon ya adom a Mother's Day no ye kwa Mother's Day no e dia ona Maame Akosua serwaa braketu papa bi Oba ni monyamfo the woman king her excellency Akosua serwaa ani monyamfo ai the only widow aye ni mo no edema late Charles Kojofosu ne yere papa Nyankopon ya adom a eye kwasia de di yanimi ene kwasia de di yanim se nedwo ti kwasia de di yanim ya ebe New York Bronx memu na ye ko celebrate Maame Akosua serwaa braketu na ticket no eye $100 mi wo fa kwaku Kristo owo bi pa o ton ne den enti se wonya wo ticket a bomodin a na efre mi wo fa kwaku Kristo e chena Nyankopon ya adoma ticket for sale ebeba so e wo platform yi so den ti obi amra ha na ommetobi yapam chopi baby a wo bia wonji leave akone kokwaji leave ne to ticket ni bi ne ko have fun ne ko relax me se ukodu honomo a make sure se wodo wonsa ebeto Maame Akosua serwaa nsa yam na ommompa ye no kan hiransem enwu abrabo so na ebeboa wo pa ticket no $100 me wafa kwaku Kristo oton bi Nyankopon ya adoma echena selling for tickets ewo platform yi so me wafa platform yi so ewo heya enti obi a baby a wo bia Europe baby a wo bia wetimi atwa ticket akọ US na wakọ join program no ama na ye fe munkoyin numbers na enye fe ai team legal wives ni husbands de asamo de yan anamo de yasem enti isan samode ya anamo de asem ni ntini yesra mo se Nyankopon ya adoma this coming Sunday ebeye butu e de ama Maame Akosua serwaa ni team legal members nyina he ade ba ko wasamo hye no so no se we animonyam hye de ma members ni nyina we team legal member nko you have to be proud of yourself say sa ade yi a ye kwa akoye sa ona ye ona Maame Akosua serwaa yi bibi sronko se animonyam hye kese de ma ye nyina obia victory enti yesrem adaro ma Nyankopon ya adom a echena obi amra ha no meto ticket ni bi wa wunya ticket ni bi me ofase okuta mako 50 de samu amani tu ase no so nti wa ma ho anya ha na esenja wa ne de aka no yenim ba bia obekwa akonya bia 20 adaro ma hye chena mumra na meto ticket ni bi na ensuo no ho asem nso still na is on progress nti no yesremo number na da so no nti momfa na obi andonate de na ho odi betumi as much as anipa ni betumi na yemfa nko support nsuo no so ho asem ti abusuafo na ne ye kai mo ne se ticket no echena ye beba beton wa ha even enwumre yi kura so ofese wutobi a contact ai me ofa kwaku Kristo as soon as possible na je wo de $100 aduane bibia hyem Nyankopon ya adom akwasi ada ebeye butubutu na me se wa ankobi a wo around that area around Europe ni hwan ni US ni mpatam ho na wa ankobi na wo behwe no social media ye ntwema wo kura obi ankobi na enkoye fepa na ukosho auditorium hono mo a ebusua esewani sese ye ka kire obabi omukoye program no ai Awurade Nyankopon enya asem keto akura ho efankasa decoration papa bi enya asem kuma akura nti obi a ma ne honya ha na onbeji ticket ni bi na onko program ni bi na enyefe me pa cho me nua be ma temple edru so betimi akasa nti ka bi na yenko yenim Black Kuku here to say.
Oba de admo tempo e kasa ache. Pa. Me dim ho sie kakra na ma me tutu bi me de me ene me ka me nsem bo ha. Na ma me tutu bi ma Roman father. Mo ka che Roman father say unko check the word nikampu or ye nikampu, right? Who say Roman father no, when you want to describe that guy, you know, he is a person will also the sense of reasoning. The attachment to humanity ankasa no ebi ni mu. He's the foundation of the cause of the problems that are going on in this matter. Right? He is a failure, a person who has failed. He can't be our failure, a Roman father. And as you see, that since when that the Lumba we are see the all patch say or kwakoye Agradaa or koye Agradaa. I was looking at one what you call it one interview be now oh yeah. I don't know the person who was doing the interview. I don't know say a Roman father na interview Agradaa, say Agradaa na interview Roman father, and Roman father was talking too much. That guy talks too much. You are saying say you are in the middle, but all the genesis, all whatever is going on, you are the reason and you are behind whatever is going on. It's because that guy, his assistance doesn't expect us to even mention his name. And now Agradaa, that woman, me, Ghana for the I don't want to even talk about that woman because that woman, no, there is nothing so special about that woman. There is nothing so special about that woman. So I'm not even going to give her attention in the first place. You don't have moral right. You Roman father, you don't have any moral right to come and say, Queen Emma Embe Pacho. Queen Emma me padi bacho. For what? Queen Emma doesn't owe anybody apology in Ghana. We don't owe anybody apology. Now listen, they should go after those people who said that they know the foundation of the cause of death of Daddy Lumba. Now, in fact, Brakweku, one more Oma Kosi Odobroni no girl no operega no one more Oma Kosi ni hama Omon person meka no kura kire omo any efia swasdega Agradaa any free because Ghana enambrani ho because unim san kwofo miensa we nyina they said different things concerning that the Lumba's death, and in fact they even mentioned the person who told them okay jina say ne yere na ne te no ukotie Agradaa what do you call it the video na oye in two sections girl ne kasaye and obeye the video no ade chin so no be san so be kan say then you come back and then you come and tell Ghanaians say you were talking about spiritual matter. You are very stupid, Agradaa. But you also said it there, spiritual death. So what you said that it was not a person where the hospital okay, no spirit can kill him. No spirit at all. Mommy, come on, Ghana, maybe they be come say Ghanaians are quiet, but Ghanaians are not dumb. I have said this thing on many platforms. There is somebody somewhere home. He or she has whatever killed that Lumba. Do you know what? The media, the mainstream media are not talking about that the Lumba's situation because all those who we are saying said they are big men in Ghana. No, only that media stations are all Ghana. No. That is the reason why, that is the reason why it is only on those on TikTok that we don't owe the media. We are the media itself. If there is any situation in Ghana and you cannot say what is truth in the country, it means, what are you? What are you sitting on the radio station for? Since when in Ghana, and I can tell you, said Daddy Lumba is not a legend because Daddy Lumba died as a mere person. I know everybody is going to die, but Daddy Lumba being a legend and the way he died and the way people are trying to prevent family members from not getting access into the cause of death of Daddy Lumba, no,
I have always said this. Yes, I don't want even me be any obi di ni sister birthday. Obi amunim no ba kono so nyini enti since when and they are all going to die. Obi abewu, but those who are big men in Ghana no they are all going to die. She me pese me bo obi di already on cancer no ba me kan me boni dia de na cancer here. Look at our beautiful president President Akosua, right? First no odu baby a na oyo hene a sorry and na me hwe no video bi a okwa hemfufuo ni mu a ono na ekotia hemfufuo no. It means say power enya forever. Power enya forever. Right. Power enya forever. And to all those who are behind whatever shit is going on in that Lumba's case, no one say there is a generation that is going to come. I say me ma share unkomo me say ex ebusu opinion ne nana bi be ba ebusu ni mu a on oba beti the genesis of whatever happened in the family. And I'm telling you say obeka say enti me nana na ye edi san kwasi asem we obusu ni mu ana and I want to me aka me che nana no enti sa akola no be free es ebusu apani ebusu ma koka ache ebusu odobro ni se he na mo magimi ana enti mo magimi ana se mo ma me yes and you are preventing family from seeing our uncle's body and am di san kwasi asem no enti nakwaku me ka bi me say Roman father Ay3ka camp ni di no Ay3ka camp mama ka je onko hwe sa word no Ay3ka camp Joe Blackie bini very stupid guy. Very diabolic, you know, a person who cannot make a decision for himself. Somebody sit on the media, free year, sat somewhere, gave you an order, and that is the reason why you also went to add your what you call it, your lawsuit against the woman. That is the reason why I will say Odobroni and Roman father, they are in bed together. In quote, Yakas obi were in bed together. Mom, English people, Motiasia. But in this matter, no, they are in bed together. Time a man for propagate same way. No, you couldn't say anything. You couldn't say anything. One carry. Oche ma Odobroni ko see you. Kwinema no. Na ordinary stupidity. Kweku onim bibi. They are they are not so intelligent. Omunya intelligence say no. Breeding more people to get access into knowing the truth about whatever is going on. But we thank God say God is rather exposing them. Now me can't say way. If you are sustained can't say me. Or say and ma bring po my to kwanya mechi no. Me say monti ma bring me sas maka. Me say monti ma bring po my own. To get access to whatever she wants because we didn't kind of report a case that and a Ghana police fire and admin say they are not going to pay heed to the woman. So the moment you arrest the woman will bring the letter the police report she presented you to you guys so that you will help in the process of ascertaining whatever killed the Lumba. You are going to say it again. Out already. She has bring it already. Yeah. I'm saying it. I know it is there. But I'm saying, sir, when they try to arrest Marvin Poma, she will again present it to them again. Someone who be a man, Mr. Diaba. Yeah. Me see her. Right. The way they associated poisoning to Marvin Poma, that is the same way we will say it till thy kingdom come. Until say Agradaa will come and tell us the exact things Odobroni told her concerning the death of Daddy Lumba. No, we are going to associate the death of Daddy Lumba to Odobroni. Nobody can do anything. Your evidences ni Odobro Agradaa. Your evidences any free your evidences any Efiaswas Dega Timliga debi amekase mu acha me say pesi ya kasam ya kaniya. Let's play no. Let's play the audios, the videos of Agradaa. Obo na sumkeka no.
na ya ne ya sisi ano onya kra nko be dilete nyina fi media no so but abeye something that is on the media and we are going to use their words against them. That is the mission. Use their words against them. But them anusi no asema me catch ye nyane say let's all go in numbers and welcome our mother into the land of US, into the land of the beautiful people of the beautiful people in America. God bless us all. Me say we are going to use their words against them. Odobroni, me say she should die. Odobroni, make sure say sa big man no omu wu anu omu nyewu enya sa padia ye ne ti Ghana ho de ye ne Odobroni ti Ghana ho yi ye all 30 something na ye nyina ye the same age ye be ka kire ye nchirima be ka kire omu nchirima wo mu nchirima so be ka kire wo mu nchirima me say the stigmatization you know omo de to ma brempo ma so no Odobroni is no more human onye human chen obi a wo Ghana ho. Nobody is more human in Ghana. Nobody is more human in Ghana. We are all Ghanaians. And that Lumba deserves a better investigation concerning his death. If you don't understand, you cannot arrest anybody anywhere. God bless you all. Where the not temple? Where the not the buy and they come to? What's a Roman father? Your furnace and you come to one. Also any campu Romani campu says ya dia kanidi no ho ya ba friend Romani campu why ya fun papa sa akwa no epo waka linyina medasi pa nya mishamo bye bye. Glory I'm sure dia sa Ghana oh ye ne kasa bi na ye so enya na anopa area na beto so ati media dia me kan ne say ene no and some abaka ye ni nyina no ni nyina ye kama concerning additional cry you right from the beginning efa odo ho nsem ho and how to become powerful for yourself enti dia mesre atiefo nyina ne se no ofa bana o she program na sesa na se odeni book no eba na o shase se one yen che enioma bi wo book ni ma momyefa asopa ene akomapa na yentie na megidi yese ebeboa ye nyina ene no ensema akoso no anoden sade ye nuanom yempanimfo bi mu adika beka kire ye no ye Patricia Esiama ayidie ye man attention na me wofa aka ne clear o si we no eye kokobo ena odebebo no enye se obema na attention obebo ne kokko na wahwe ne hu yie sanse se wahwe ne hu yie na oye na adwen so odebeba no kwasem ni se omfa ne easy kura omfa ne easy kete kura nya de esi ebeja na mana fa ne hu di kwan yanke de ne befa so no 77 mpedua sanko opa ne hu kura ngo opa ne hu kura ngo hu na sinim enti no eye futu ene de betu no Roman father ni kampu ene wo ye ka kire wo prenye premfa sa mo mafia level nioma bi na mo ye na mo fo say mo betimi e dia intimidate team legal members no yan bibi antumi ye yo ye ya wipu nye ye ka ne sen ya wipu na dwe enti bibi ani asase so amomo be ya yen mo betimi di atimi intimidate yen ya pa ho enti ene no ye be ka kire mo say sa mo tactics na mu play no emfa ema onkopo obi achew samo se mudi ema kokot wo ni kampu fada wo si wasiu no 200 billion nti ye kokot no yakoji 200 billion ye di amawo na modi amoye kana mu mpese mu betie no yesi ni mu antimi wetete ntoma modi amo bekeka na afi makwa akohu funani ase na wagimani aso sete na de mo pe no mo nsa beka e wo man we mu ti ye de beka chemo ano no na nyankopon ya adoma because of Sunday bay Mother's Day na Mother's Day no aya no ye ko celebrate Mami Akosua se wa papa bi e wo New York
Enti abusuafo obia owo akwanya se otimi kobie no onko bi na enye fe pa nkohia mama na enye fe ne mama brempoma nyina yenkohia wo mo na enye fe anyumtufo mbeba se bi de minim ye dinosamoa minim se obekọ ogina mu dendendendendenden ana wonim se dinosamoa so de ano ohye nti obi anko no nko gi wisdom eni nhyira onko gi nhyira pa no fa nko bo na brabo na mami Akosua se wade nhyira wo ne ho no sabi ne ho mframa kora fa ho a na enioma be ko yie pa de amawo enti ene yesi New York no Sunday Mother's Day enti me ofa kwaku Kristo owo ticket wo ho enti obi a opɛ ticket ni bibia ne Nyankopon ya adoma ochena momrantem na obeba ntem na wabeton ticket na mako 50 or say $100 aduane ene bibia edeka ho me fa cho enti na de wo ho no enti over de ende Nyankopon ya adoma wo fa asi wano ati panim kasa na on so na adwene ne so bo adwuma so bibia kama nti asa wa na wo fa asere mi o nti wa ha ai pepe it's over asi but as mami nya on da why relax na ye nya home kakra why na home kakra na and also very important why na anopa no me sorry ameba na yaba ho no kakra na afi ya to ade no so why Nyankopon ya adoma okay nti offer me da nti me offer asi na akasa wie no me say mun follow Gloria mama why mun follow ne mama na ono so obo adwuma pa o Ghana de na nso o ma hu bi anhye no so mun follow ne mama na time bia so obeba no matimi akọ ne live no so na makwa akọ support no cause hia omo ma no den omo nim kasa na omo ne edin na omo akokoduro se no na matimi aye adwuma no said de na kana no Roman father am say asem no ba bia start edu no we de na kokogbo na me de bebo o ne Agradaa because Agradaa ba bia o person de na agro ne ba no eni agro wa ha entina me ma na hu na nye so obi be man attention ne ade na eda obi aseso say mama hu say ne hu nkra hia bebre sa but say the team legal wife na city no army ne so eti oya ebetima ja foot soldiers be two bi ama no no mo na daily but na was e be ne kokko na ni ba ne ho so no hu say be bi oba na he tro na nye say bi e be ya be ka say aguro amene mu bedi ye ma na hu say aguro bi anim eti Roman father braha ade a wo ye nyina chesisi an walusu ema ome power chew asem no ba bia mode akọ no ma ne nkọ ha una ase so obeti obi ade echi no na emom de ye nwanwa pa ne so koyi die na ni free na asa koyi sa lumba wuo na asem ni free no eno na mana ye obia nwanwa agye nyina ye nsa but said ye kana no free chine kọ no ye be sa to aso ensem no ye be pense mu no obia hu ro a wo Roman father we play na se de edi kan ka kire we nya agudie na nya amanibo na we na tompa bo abre me na we ye minua asem ene de emfa ho se de me ka kire ntafo okura no obi ane ni tirimo adwene ntafo okura ko ntafo okura no etimi eduru ba bia omo nyina afa ebum eno nche se omo ye ntafo ntisi nche no de Roman father sa format na emfa ti wo adwene ne se ya agro na wudia ye catch us that Lumba legacy now started say wo say no right from the word go now we try and throw off be Mrs. Priscilla ta so akọ fe ne Priscilla ofusu Mrs. Priscilla fusu ono ankasa the document or the akọ court wakọ so say Priscilla ofori no saa nim guase na o de aba abusuan ma be che abusuan mu enu no say de kum chacha be kan say you traces no no ho asem na ye kana ye nya kana ye be to akoso ama Ghana fu nyina hu nipa bone a we wonye bema wudi mu a bema wugina so wa utimi danyane anopasi utiri mu po se mekwa akoya ade utimi tinase makwa abota bodani oba ono ti abrochi so sharing $21,000 nanso anhwe ne papa na ne papa timi woda mpatadam na ye ko ne papa dem yanko hu bibi papa bia akopem se abosom eni nipa din a atwotwo se ekukun omo na ekuhu ye no ono ena beti o warning say wan fa sa ankwasi isi utu ya anko se wo pese 200 billion o so pe 20 ska o ke ka kwem se wo bodam
o bodan so afa tofi bi edi also pese can so bi aka ho asem ne fra Roman father e wa bra papa amfro Roman father eti saa nsem na akoka ye no a okogina akoka se ma ame akosua se wa de Lumba de ne bonyom se na yire na asiu ni mpon ne obi wa bra woni evidence bia no eno no so twen na kwan a obefa so a saa defamation na also cause what the Lumba abusua mu no obe correct no obe ba begina mra na no se won wadi kan akọ court na de na ebe this week a ebe sim no kokobọ na ede be bọ ne pressure the great Kobe meton ka che pressure na ede be si Ghana police force so say esi ano maame akosua brempoma ne maame akosua se wa petition o mo de be to CID for no na Roman father dey wo se wo se e friend busabusa na no asem na ono aso akoko to akoka se Lumba nse to na ne yesi mo for Roman father na ka mo musa ne se that Lumba e dey ne ku no na se de ono asa bebie na no be kan se nkofo se Lumba man bi ne ma nto okoko to na no so e dey ti no yifim na se ti sa obetima me akọ edie na anu ti na otwe free mu ana eti Roman father Agradaa fe na start so the starting in term ba dey afi na ye start you eti afi na ye no be di ni ye afi na ye be nya abotre abobo audios ni with tapes afi na ye be nya abotre o ti Agradaa be ye ndi Agradaa de asem na obe pa ma no ho na wo Roman father wo say asem obeto we na dey Agradaa be twa so eti Agradaa amoni na wo wote anti da obi ase na me catch us wo Columbus Ohio na important ma peace and love catering opeduane dia wedding engagement bibia contact home wo up north so miracle trading na ukwa a corner store Ben Big Ben ukona wa benya bibia opebia to bibia o ai etinyame ya aduma akwasi ada we ye friend siusi ene ehuri New York atue se pacha New York na atue se ya maame akosua sewa oba papa bi but tue wo New York but land mu say sometime ayekushia Mother's Day ni amane Mother's Day sronko na ya bubobobo no omo twitwa bi na yese wine ne ade no akoso na bibia ye kama pa enti nyame ya aduma wochina me take it no makoma 50 wa ha me ton Mr. America for mon disappointing me da china nyame bo mo nyina line up na yentimi nton ye tickets no the title no Ohio for wa onka Ohio group no obetimi arechi na edo aka ho esramo mo amobeko nyina mo start na mo the 2 page ni mo mo benya ticket ni bi ato me ho personally Ohio for no afezu so yensu any project no we still on it yeguso and so budget omudi kan de ma yekohwe mu na so almost double etinyame ya aduma wachina no ye be ba beto aso because I know so ye be see timi wie project no na handing over Mother's Day na no e de makunu mo no ekunafo ne ma omusu kunu no waja omo eti be testing suo ni bi na ka esa ma omo aduane ene ne ma di count ya no so won hihye no nyame ya aduma ochina ye be ba beto na ma so said na edi kan be kan no we have to start letting people your man be who how powerful they are it I think that people should start looking into how powerful they are, what makes them so powerful, rather than looking into what makes them so beautiful, because beauty fades, power lasts longer. Power there two more no copim so be no 2 minutes 2 mo na nko enti esra wo how your friend say powerful you are boaw Emma who say ade we me too powerful for it, so I will not abuse it, because sometimes I are situations be where you worry me ade no ade bi a wo senka entati asem na too powerful into me akopfa hammer na de abebo asem nim na afi akoya asem bi akoya bibie o eti Agradaa o de me hu adaje as futuo na me de abre wonne me say ma daje nye sa na ma wi ba se de me kan no I like your spirit now they to me hard so we free jail by kuro bi kura nko abotu na asade ye ne den na o de won twen ma ho wo na so wa no wo no sa spirit no na emom de me ka cho se hwe ne bo ho kokko because ba bia tutu na ba no ye ni abre ma me akosua se wa asem no anya agudi ani brepa nti ma Roman father bi me da dan so we agro na me fa ne se agro na afi wani so beti na afi wa se nya problem
Eti da obi ase mesra mo nyame ya aduma next week New York ba so papa waku Kristo be pull up nice one ama bibia e kama ofo who su be pull up e ma bibia e kama o nti nyame ya aduma ochina mo me nhia wa na ticket no $100 mo metobi mo meto na ye nyina ye mfa nko support na enye fe kama eti waterfall Mami Akosua serwaa waterfall project nso so be koso na nyame bo ochina beba abedi nkomo eda obi ase Roman father anti echira beba beto ansem no so ye beba behwe de ye ya omo nyina akopie court said the adane ye na eda na de ye behu se adwuma na hyase nyina afri Roman father o mra mpanyifo man mpanyifo ne o man mpanyifo dada nyina betwa hia na Roman fathers hu ne se opportunity se obetimi de nya de opeso o achieve because at the end of the day no se bibia aba na ekọ to sema sa mpanyifo we ya na ebesa akopie o na asinto ye smart etwitwa ne ntro ekeka nsem a woni evidence ni adanse die bia eye bosremuka efa ono anadwene mu ne nsusuye edane obi said Lumba ase onimpon ewa abra Lumba etiase no oba ba akopɛ no obo ne din se oye na yere Roman father fa kwan obefa so bia make sure say confusion na ekoso a de nyina abegina ba bi gina ebesi na beba wo Lumba achi said e be ya ono so be relevant na ene so otimi ni Agradaa amokoye interview na ba bi obekọ bi otimi kwatiatia wo no ebe ba be yesa pepepe enti sana etie Agradaa said ye ka no enye sure se oba ye no obi a wo fom ne bia edo kopie ba bia kopie no wakọ akopa na chew enti wafutuo na ade atu no eye na emom ne ye ka chew se uni wafutuo tu akọka che kokosachi se ni nua na akọkọ etika akụkọ tifie ya mana brodi ya efie de ekonfri ngure mu kohwe engure mu adabia betimi ewu no na ko mra fie no menya na sundwie na se na eburo nya beduru kura wadwane bi ko nipa ku akụkọ buro nya bre enti no be sure say Agradaa by this time when your message ni bibia clear you didn't take it morning. No, I missed it this morning. So you want to take the morning? No, I just checked it evening. You can have some of those if you want. Enti ya de dwumadi ni besi ase da obi ase chiachia obi a be bia obi Onyankopon kan onye okese nyame boa ochina beba ase na dwuma ya ntimi ni weekend we special Monday na ya special Monday ni china na ma bibia twa kama da obi ase ya besai ehia ewo mrepem Nyankopon enkan obi a ho mema yamonhyew oyamhyew a walusu emfa hu enye bibia obesori adwene sede obeso ho ye fe no dwene sede ebe mo aye powerful fise nyame de tumi bi adua mu a obi anjimi nyi mfiri mu ahon fe de say a lies in the eyes of the beholder eti ukunu kura na oso ho ye ne fe na chia ho ye ne hi na wonu waso ene owure nyina ada na asem a obeka akire ona no asem so a wan hwe a chia bi no akoye ho bone because ebi anu abeka akire se oba bi na wakonya no ho ofeche na abu abem na emum se obehu se o tumi bi wo mu a tumi soronko nyame de adua wo titiri so oba enu nti utimi de ma nipa foforo timi da wo oyem bosome nkono na nipa bedoso a enam oyem so nti ma wo ye nipa soronko a niama bebre ho no mo a esi wo abraboni mu abenya ho abotre eti da obi ase yebesa kasa edin ne yakwaku Kristo osofo a meye sofo kwasiada na wukuada nkwa da bia aka bia no you meet me as a soldier on the street the one and true activist who live and die for something something great for a generation, something that will live for generations. And there will be ase, you are too powerful, never forget that. Onyankopon do, and you are so important to this world, never forget that. And found you be a catch obiano. Let me say, you are so important, you are so powerful. That's it.